Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Iyi ni Kayura Info nkuko maze kubimenyera. Uyu munsi tariki 18 uyu mugoroba ibintu byongeye gukomera muri Syria. Nyuma y'ibitero by'indege 8 byibasiye ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Abu al-Duhur giherereye mu burasirazuba bw'intara ya Idlib mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Syria. Ibitero byateje impaka zikomeye cyane kuri benshi kuko byabaye mu gihe Syria nshya iri kwiyubaka ku buryo bukomeye cyane kugerageza no kongera kubaka inzego zayo z'umutekano harimo ingabo, ndetse Turkiya ikaba ifite uruhare rukomeye muri iyo gahunda kugira ngo ibashe kubafasha. Ikintu gitangaje ni uko Israel ubwayo itaratangaza ku mugaragaro ko ariyo yagabye ibyo bitero, mu gihe ubuyobozi bwa Syria ndetse n'abayobozi b'abanyamerika bavuga kuri ibyo bitero byakozwe na Israel. Reka turebe uko byagenze, icyo Israel ishobora kuba yarigamije, impamvu Turkiya yahisemo kurakara, ndetse n'icyo bishobora gusobanurira umutekano wo muri ako karere. Amakuru yatangajwe kuri uyu wa kabiri avuga ko indege zagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Abu al-Duhur nko nabibabwiye mu masaha kare byibura mu masaha y'umugoroba. Raporo z'ibitangazamakuru ndetse bya leta muri Syria zivuga ko habaye ibitero 8. Ibitero byibasiye cyane cyane runway, ni ukuvuga umuhanda indege zikoresha mu guhaguruka ndetse no kugwa, ndetse n'ibice bibikwamo ibikoresho. Ibyangijwe byari ibikoresho n'ibikorwa remezo, ariko amakuru yatangajwe kugeza ubu avuga ko nta muntu wahasize ubuzima cyangwa ngo akomereke. Ibi ni ingenzi kuko ntabwo ari igitero kibasiye umujyi cyangwa se abaturage. Ibyibasiwe cyane cyane ni ibikorwa remezo bya gisirikare, ariko nubwo nta bantu bapfuye batangajwe, igikorwa ubwacyo gifite uburemere bukomeye cyane mu bikorwa bya politike ndetse n'umutekano. Abu al-Duhur ni ikibuga cy'indege gishya mu ntambara yamaze imyaka myinshi muri Syria. Iki kibuga cyagiye gihindurirwa amaboko n'impande zigiye zitandukanye muri iki kibuga. Raporo zivuga ko cyari kimaze igihe kinini kidakora neza, ariko uyu munsi muri no minsi ya vuba cyangwa se ibyumweru bishize cyari ikibuga cy'indege cyakoreshwaga mu buryo bukomeye cyane, n'uburyo bari baragisanye ku buryo bw'intangarwa cyangwa se uburyo bumeze neza. Ni ikibuga cyari gifite agaciro gakomeye. Syria iri kugerageza kongera kubaka ubushobozi bw'ingabo zayo nyuma y'ihinduka rikomeye cyane ry'ubutegetsi ryabaye nyuma y'uko havaho uwitwa Bashar al-Assad mu mpera z'ibihumbi 2024. Kuba iki kibuga cy'indege cya gisirikare cyari gitangiye gusubizwamo ubushobozi bishobora kuba byarakurikiranwe cyane cyane na Israel. Reuters ivuga ko Israel imaze igihe ihangayikishijwe cyane nuko Syria ishobora kongera kubaka ubushobozi bw'ingabo zirwanira mu kirere ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere. Kugeza ubu nta bisobanuro birambuye Israel yatangaje ku mugaragaro ku bijyanye n'ibi bitero. Niyo mpamvu tugomba gutandukanya cyane ibimaze kwemezwa n'ibiri mu rwego rw'isesengura muri rusange. Ikemejwe nuko ikibuga cyatewe gusa n'ibyo bisasu, ko Syria ivuga ko ari Israel yayigabyeho ibyo bitero, na Amerika nayo niko ibyemeza. Ariko impamvu nyayo Israel yaba yagabye ibyo bitero ntabwo iratangazwa ku mugaragaro. Abasesenguzi benshi bashobora kureba ibintu bibiri byibura kugira ngo babashe kuvuga ibyanyabyo. Icya mbere ni ugukumira Syria kongera kubaka ubushobozi bukomeye bwa gisirikare bushobora kuzagirira ingaruka ku mutekano wa Israel nk'uko abasesenguzi benshi babibona. Icya kabiri ni ugutanga ubutumwa ko Israel itifuza ibikorwa bya gisirikare by'iki gihugu cyangwa imitwe y'abandi bigera ku rwego ishobora kubona ko nk'iterabwoba ku giti cyabo. Ibi ni ingenzi cyane kuko Syria iri hafi ya Israel cyane, kandi ikibazo cy'ahantu hagenzurwa na Israel muri Golan Heights kimaze imyaka myinshi cyane, ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane hagati y'impande zombi. Iki ni kimwe mu bintu bituma igitero cyo kuri uyu umunsi tariki 18 Kanama kirushaho kuba gikomeye. Turkiya yamaganye cyane Israel bikomeye. Ankara yavuze ko ibitero kuri Israel bihungabanya ubusugire bw'iki gihugu kandi bishobora gukomeza guhungabanya umutekano w'akarere. Kuki Turkiya ibifitemo inyungu? Cyo nicyo kwibaza. Turkiya ni kimwe mu bihugu bifite uruhare rukomeye cyane mu gufasha ubuyobozi bushya bwa Syria. Ankara iri gushyigikira ibikorwa byo kongera kubaka inzego za Syria, harimo n'ibikorwa by'umutekano n'ibikorwa remezo bya gisirikare. Raporo zimwe na zimwe zagiye zigaragaza ko hari ibikorwa byo gusana no guteza imbere Abu al-Duhur, iki kibuga cy'indege, kandi ko abayobozi ba Turkiya bari bagize uruhare mu bikorwa byerekanye ko bifite akamaro kuri kubaka icyo kibuga. Ni nayo mpamvu igitero cyabaye kuri icyo kibuga gishobora kurebwa nk'ikibazo kidahuza Israel na Syria muri rusange. Turkiya nayo utayibagiwe.
Ikindi cyatunguranye cyane ni uko Amerika, igihugu gisanzwe gifitanye umubano ukomeye na Israel, nayo yagaragaje impungenge ndetse no kubyibazo. Tom Barrack, intumwa ya Amerika ishinzwe Syria, yavuze ko Washington ihangayikishijwe cyane n'ibi bitero Israel yagabye ku gihugu cya Syria, yabise unnecessary acceleration, bisobanura ko hari ibikorwa byongera umwuka mubi mu karere kandi bitagira uruhare mu guteza imbere umutekano. Barrack yavuze ko ubuyobozi bwa Syria buyobowe na Ahmad al-Sharaa bwagaragaje ko bushaka kwirinda intambara yabo na Israel kandi ko bwifuza kugana inzira y'ibiganiro by'amahoro. Ibi bituma ikibazo kirushaho kuba gishimishije kuko ubu dufite Syria ivuga ko yatewe, Turkiya nayo yamagana Israel, Amerika ivuga ko ibitero ari ukongera umwuka mubi, ariko Israel ikaba itaratangaza ko ariyo yabigabye. Ibyo byose nibyo kwibaza. Kugira ngo dusobanukirwe neza ibi bitero, tugomba kureba amateka ya vuba. Nyuma y'uko ubutegetsi bwa Bashar al-Assad buhirima mu mpera z'ibihumbi 2024, Syria yinjiye mu kindi gihe gishya. Ubutegetsi bushya bwagiye bushaka kongera kubaka igihugu ndetse no gushaka umubano n'ibihugu byo hanze, ariko Israel yakomeje kureba uko ibintu bigenda muri Damascus, ifite impungenge z'uko Syria ishobora kongera kuba ahantu hashobora kuvamo iterabwoba, umutekano muke wayo. Israel kandi yakomeje kugaba ibitero ku bintu bigiye bitandukanye bya gisirikare muri Syria mu bihe bitandukanye. None ubu ikibazo cyongeye kuba gikomeye kubera ko Syria iri kugerageza kongera kubaka ingabo zayo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko nta gihamya gihagije ko kuvuga ko ariyo ntego nyamukuru muri rusange, usibye isesengura gusa. Ariko kuba Turkiya ifite uruhare mu bikorwa byo kongera kubaka ubushobozi bwa gisirikare bwa Syria bituma abantu bibaza niba Israel yaba ishaka kubuza Ankara kugira uruhare runini mu bikorwa bya gisirikare muri Syria. Raporo Financial Times ivuga ko ibikorwa byo kongera kubaka ubushobozi bwa Syria harimo n'ibikorwa by'uburinzi cyangwa se by'ubwirinzi bwo mu kirere byateje impungenge muri Israel. Niba Syria igize ubwirinzi bwo mu kirere bikomeye, indege za Israel zishobora kutongera kugira ubwisanzure nk'ubwo zagiraga mu kirere cya Syria ngo zisanzure. Ni nayo mpamvu ikibazo cy'ibikoresho bya gisirikare bya Syria gishobora kuba ingenzi cyane kuri Israel. Ni nacyo kibazo abantu benshi cyane bakomeza kwibaza, kuki Israel yagabye ibitero kuri Abu al-Duhur magingaya. Nta gisubizo nyuma gihari kuko Israel itaratangaza impamvu yayo ku mugaragaro, ariko igihe igitero cyabereye ni ingenzi. Syria iri kugerageza kwiyubaka, Turkiya iri kongera uruhare rwayo muri Syria, Amerika iri gushaka ko Damascus na Israel bigana mu biganiro by'amahoro. Muri icyo gihe Israel ishobora kuba ishaka kwerekana ko nubwo ibiganiro biri gukorwa, ntizemera ko ibikorwa bya gisirikare muri Israel bigira ku rwego ibona ko byayibera akaga kuri yo. Niyo mpamvu igitero gishobora kuba cyari kigamije ubu butumwa burenze kwangiza runaway. Ese Syria izasubiza? Ibyo nibyo kwibaza, tuzabiganiraho mu biganiro byacu bitaha ndetse n'isesengura rirambuye. Ni Kayora Info, kora subscribe tujye dukomeza kugenda tubana umunsi ku wundi.